Pemirsa rauhe mangkin kantun wenten penyatusan kepala keluarga utawi kakak ring Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem, durung mulihang listrik. Ring sejeroning pengupaya mangda sida ngangge listrik, krama irike kepaksa numpang nyambung kabel sareng braya sane meneng pinih nampek. Berbekal Desa Ban Gede Tamu Sugiantaro, Matutan, kantun wenten penyatusan kakak Kramoban sane durung mulih hang listrik. Artosnyane sane durung mulih hang listrik inggih punika krama sane durung masang KWH utawi meteran. Santukanipun meneng dhuwur bukite inggian krama Banjar Dinas Manik Aji, Pucang Jati Tuhu, Belong Panek Perasan, Bunga Mewah sanelianan. PLN wantah masang tiang listrik ring widangan teben durung kantos ring pedesaan irike. Ring kuentenan dicap kramo kepaksa numpang saluran listrik sareng braya sane dohnyane siki kantos kalih kilometer. Sane ngawinang kramane ngawohin numbas kabel listrik sawetara siu kantos kalih tali meter. Majeng kramo sane durung sida numbas kabel ipun wantah ngandelang lampu sentir. Paketandane taler sampun moperkanti sareng PLN ngeninin pikobat ring Desa Ban. Paiketan saking PLN maosang durung wenten proyek pemasangan instalasi listrik. Eka Parananda, Bali Pos.